Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang cloud computing. Nama saya Muhammad Nama Kemudiannya bin Zamri dan juga Muhammad Izani Fitri bin Muhammad Yusof dan Muhammad Akim Anwar bin Faizal Anwar dan juga Muhammad Airi Haikal bin Muhammad Aslin. Okay, for introduction, kita ada dua jenis iaitu traditional computing dan juga cloud computing. Traditional computing menggunakan infrastructure sendiri, jadi kos dia sangat tinggi, susah nak scale dan dia perlu membuat maintenance sendiri. Akses pula biasanya terhad dalam rangkaian tempatan sahaja. Okay, manakala cloud computing pula, dia guna servis daripada provider, kita hanya bayar ikut penggunaan dia. Lebih fleksibel, senang nak scale and then maintenance semua diuruskan oleh provider. Okay, selain itu, cloud juga boleh diakses di mana-mana dengan menggunakan internet. Okay. Untuk soalan 1A, kita bandingkan antara traditional computing dan juga cloud computing. Berdasarkan beberapa aspek, pertama dari segi infrastructure. Traditional computing menggunakan infrastructure owner syarikat itu sendiri, manakala cloud computing menggunakan infrastructure daripada cloud provider. Seterusnya, kos tradisional memerlukan kos permulaan yang tinggi, tetapi cloud computing hanya bayar ikut penggunaan dia. Jadi, dia lebih fleksibel lah. And then, dari segi scalability, tradisional agak terhad dan susah untuk upgrade, manakala cloud computing mudah untuk scale ikut keperluan. Untuk maintenance pula, tradisional perlu urus sendiri IT maintenance, tetapi cloud computing diselenggara oleh provider. Akhir sekali, akses tradisional hanya boleh diakses dalam rangkaian tempatan, tetapi cloud computing boleh diakses di mana-mana melalui internet. Okay, kesimpulannya, cloud computing lebih fleksibel, mudah digunakan dan menyimbankan kos berbanding traditional computing. Okay, main difference. Dengan kata lain, traditional ni dia menggunakan owner tu server tu sendiri. And then kalau cloud, dia guna internet server. Okay, itu saja. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aidil Haikal. So I will take the part of the question 1B, which is effective domain level 1 for receiving. So we got two column, which is the first one is traditional computing and the second one is cloud computing. So for the first one, the cloud computing, traditional computing, the first organization responsible for all scalability need own firewall and backup, and they also have high responsibility. For other side, for cloud computing, which is share responsibility, provide secure infrastructure and user secure data and password. So for easy to understand, is the simple concept is if traditional or responsibility is on yourself. For the cloud, they are shared responsibility. So for the second slide, describe how migrating to cloud computing could improve Bright Star College. So there are 3 points for a cloud improve: operational efficiency, cost management, and accessibility. So we got three way. The first one is operational efficiency. So the first point is faster system performance, less downtime, and it automatically update. So for the second point is learning accessibility. The student can access anywhere. The second one is support online learning, easy file sharing, and the last one point is cost management. No need buy expensive server, pay only what used, and also the last one reduce maintenance cost. Okay, yang seterusnya pula adalah question 1D. So untuk soalan ni, cadangan saya ialah menggunakan cloud computing sebagai penyelesaian. Ini kerana yang pertama, ianya dapat mengurangkan kos IT, dan juga yang kedua pula cloud computing juga memberikan prestasi yang lebih baik. Yang ketiga pula, ianya juga mudah untuk diakses bila-bila masa oleh para pelajar. Dan akhir sekali, ianya mempunyai sistem backup yang lebih baik untuk keselamatan kita.
Okay, yang seterusnya pula saya akan menerangkan tentang kelebihan dan juga kelemahan tentang cloud computing ini. So, yang pertama ialah penjimatan cost saving. Cloud tidak memerlukan tidak memerlukan hardware cost dan juga dapat mengurangkan penggunaan elektrik. Antara kelebihan kedua pula adalah accessibility. So, pelajar dan pensyarah boleh mengakses sistem bila-bila masa dan menyokong pembelajaran secara dalam talian. Yang ketiga pula adalah storage. Cloud juga menyediakan kapasiti storage yang besar serta memudahkan proses untuk backup data. Antara kelemahan dia adalah yang pertama ialah dia bergantung kepada internet connection. So, kalau nak mengakses cloud ni, dia perlukan internet lah untuk menggunakannya. Dan lagi sekali adalah privacy data. So, data mungkin berisiko jika keselamatan sistem tidak cukup kuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aki Anwar. Okay, saya nak explain pasal cloud computing models yang the best for Bright Star College kan. Okay, yang pertama kita ada public cloud. Okay, public cloud ni maksudnya sistem yang dia share pada ramai user dan dia urus oleh company luar. Contohnya macam Google Cloud ataupun AWS. Dia lebih senang access. Yang kedua kita ada private cloud. Okay, private cloud ni pula dia untuk satu organisation. So dia lebih secure sebab data dia tak share lah dengan orang, dia disimpan lah. Okay, yang ketiga kita ada hybrid cloud. Hybrid cloud ni dia combine dengan kedua-dua tu, private dengan public. Okay, maksudnya dia ada part yang guna public, ada part yang guna private. So dia lebih fleksibel dan boleh kontrol data dengan lebih baik. Okay, untuk yang next pula, untuk for Bright Star College, I think hybrid cloud is the best choice sebab data penting macam student info boleh simpan dalam private cloud. Okay, sistem pembelajaran boleh diguna public cloud untuk senang access. Dan jika untuk conclusion, in conclusion, cloud computing ni bagi banyak kelebihan seperti flexibility, cost saving dan dia easy to access. So, hybrid cloud adalah pilihan yang terbaik untuk support sistem pembelajaran di Bright Star College. Okay, sekian. Terima kasih.